Partiti Dose in 1, Petras in 2, Burba in 3, Peron in 4, Dalfarra in 5, Maric in 6, Salgarelli in 7, Blasina in 8. Intanto per la prossima batteria 100 stile junior femmine nuoteranno in 3 Alice Boari, in 4 Nicole Burba, Lara Padoin in 5. Francesco Peron vira davanti 25,99, Dalfarra 26,25, Burba 27,17, Maric 27,40, 27,40, Tommaso Salgarelli 27,60, Edgar Dose 28,00, Vladimir Petras 28,49, 28,49, Blasina 29,39. Francesco Peron al miglior tempo 53,67, Dalfarra 54,73, Burba 56,28.